Museisia kwa ibinda yingi nilo chande ni wa kilungu cha uiti kilungu la twethe ya watu ikunikila mawo tukama na maeta weni chao na tuhithi wana ndakitali andini wa studio sito ni kana akavikia na ututa desia kumana ondo tutona kwisuvia na kana kuikalania na mawo mekothukanio muthinyani wa monde tuenda kuneni ayulu wa mental health kana uima wa kiliko tumane wethi no weta weni chao no itawa na mondo no vikia na kuhoa na hindi muthinyani wa monde twina ndakisali imwe kwa imwe vandeni wa studio twithati unenga mwana wa ukolia ikolio ethi wa wine ikolio yo nde yulwa uima wa kiliko tutumie kwisila ili tukenda imwe itano ambia na ndeto uiti na ningithi wandiku nikila mokolio maku twendete na kilungu ki ni kana tuvikie usungia ikolio yaku nyini twa Robert mutukona India kanitho chenda kitali atutavie anatiku aeka utulilikanya nondo timu weni anaitutavia athokomelava karibu sana ndakitali watindata tulilikanie sietwa anavala uthokomela. Asante sana Robert. Kwe sietwa nitwa Michael Mutisia na nethukuma hospitali munene wa Masako Machakos Level 5 Hospital. Yes. Karibu sana Dr. Michael na indi muthiyani wa muthi twenda unene ayulu wa mental health kana wima wakiliko kwa kikamba kithe uyo lati unene ya mental health uone wau kana kieni chao mental health wono wau na research ya katika ando na umwe wito enda ate na chongo kitekeseo so tambia italanye nambia kwetalanye roba na musia isi mwe ando nana so umwe wito na kiloko kisawa na ila tuwasya kiliko kisawa ni lazima mundu ucio ethe na nduka mundu ucio ndenda na nduka kiliko kisawa withia no withike maundu maku ta no mane kwa mukotene kwibuya ngua kuthamba kusiaka mayo o sindu ila cia kawaida to na mundu na ile kwika nesa nundu ena kiliko cha ilite na kiolayu chake kite sawa sawa kiliko cha mundu kite sawa sawa saingi no koma muno pyu saingi akaya muno kana ukethia ndana ya saingi ukethia ndeuma no thamba saingi ndeuma na kwithika maundu ala make ona kuthukuma kwithia mundu ucu ona ndenda kuthukuma no tase mundu ucu ndena kiliko kiseo na athino utona ku affect ata mikalele itu ya kila muthenya uya ula tuthukuma kana pengine kwikalania baya musieni mundu na kiliko kiseo withia no ekalania na andu nesa ila tita normal relationship in a family lakini tena kiliko kiseo withia mwitinda mwa manitwe iteta yingi na kwikia demands ite owene ithi withia mwikalania muwe nundu kati witu pe mundu mwa kiliko chake kitechao kitekiseo na etu isimwa yu athanthatu muno twithia wati kunikila wima wa kiliko kwa aume niki tukunikile aume memoka na nibatoneka aume maketha ni makwata wani thino muno kuyaka aume ni makwata wani thina wa kiliko muno acha research ya cia katika andu ala onthe meyuwa aume nimo mena kiwango kila kinene te acia aka maikaro ni thina wa kiliko lakini aume ni mabindi acia muno na mundu uyesa ona ena kiliko kithuku wemba avinie na ni chakula kichangia aume kwithia ni mome uvinika muno aume kindu chambe mekala me withdraw ne anu kethia mundu ni wekala na series yake ndeweta aume mainena me usea acia nitakuva kiume nitakuva kiume na yundu mayenda oneka like mundu ucu ena weakness kwa kikamba yo ni cha yani ndena wonsu mundu ume ndailite ndena wonsu mukavinika lakini we muvinia muno ukesa kiliko kesa uthuka kwa hiyo aume muno wavinia nondu wa kuvindi koneke monzu na nikingina ono mundu andu ingi mataelewa muno wimo wa kiliko ukethia ni misunderstood andu ingi mayuelewa namwe ukethia muno ethe naguo lakini ti umwelewa ona we mwene nde kwithielewa andu ingi mayemana thino wa kiliko nundu ti wau ta kwacha neigua mbevo neigua ndetema ni sindu sintha akilini
yikonania muno na withia mundu we ni muthini tisa na ni wote utaoneka physically lakini wa kiliko physical health ti uima waku wamwe ndo maoneka utakona kana ni Robert ena thina wa akili we kindu kio muthinya na guo thino wetawa ni chao thina wa kiliko pai kindu kila kitona kweta andu ange masiani genetic pe family tree ukethia ao mai maitu matene so mwe wai utai na chongo okiseo kindu kingi ni kutumia ndawa tandu amanyusa sikala makanywa bangi makanywa kimwingi ukethia mundu wakwatwa ni thina ucio wa kiliko kila kingi tono kitete thina ucio wa kiliko ni uko economic hardship ukosi wa mbesa kethia maisha ni momo muno na wesilia muno wewe ciana ciaku isomethia ata sindu cia muthemba ucio kila kingi ni stress ukethia wiki wa demand cia level ya pressure wike kindu na wona ki ndotona like demand cia family demand cia wia demand cia kuta mundu ume witho ibicha miaka na wailite ika myake wailemba uvikete stage na kana ukethia wikombea naku na ndo alangi so kindu kino kikwete thina zwa thina wa kiliko na kiwathukano cha stress ni chao anxiety wasiwasi na depression nayo ni ndi mundu utono twika yu ena thina wa kiliko kithekano cha stress withia wina wiwa thina utemuyanie ukethia wina mesilia na anxiety withia wiwa wina wito ngoni na akilini ta sometimes ila mundu wendete interview kana wendete for exam na ndazomete ewa anxious then mesilia maingi muno beyond ukethia ndo control no matter condition is ita depression pala withia wiwa sadness I don't know in kwa kigamba cha ukethia wiwa kihoyo kingi muno no yambi oibika bando yambi yasia ni igwa taneyo wa itio ita depression asante na mundu ena stress anxiety kana depression siluzu si tatu no tu classify si on that thina wa kiliko take classify si on that thina wa kiliko no stress no manage not all manage so kila kio kuete stress like winengo pressure yawe no design anxiety wa mina kwa kila kio ya wasiwasi kuka interview ba no dele lakini depression when they are manamesilia sumate udela asante na otono ina ukolia yolwa aumeniki makwatika amuno nazo ciana no ikwatwa ni thina wa kiliko ciana no ikwatwe ni thina wa kiliko na thino ona matukwa ni mwingi in the family kethia kana onako kiona family undu mwekala we na mukau tike ani ikwatwa ni thina wa kiliko kiigwa ke anxious kana ithia wa demand kana withie ne kavita mutiani muno kakwata kila kindu na kindu kingi kana no kakwata ni depression especially ila family cia separate half na mzee na the wife kana wethia kana kiona titakendekete asante na onde ni wa mawiyala ti uthukuma kilevinda ni bethabe industry imwe itona kwitha ichangia andu gukwatwa ni thina wa kiliko no twisi kila uya we wito waguo kila uya we wito waguo na pema we amwe withia mundu no akwata depression no daktari to wito ila waete we muo na watatondo tona umuite withia ni wabonoka muo cia ikwa withia ni wenda counseling nikenda withia nundu we attached na to that patient we were thina muno mugacu autia kana maybe ni kibiti kito na itata ukisia ithia na kana kakwa kana chacha kwa withia mawayacu wewa utemuyania kana o tazana ita ina via ciana ila ino ni mana school imwe maybe mana koma imwe umwakwa anongia atiwa na akwate that depression nao thini wa mikalile ya kilevinda pengine kwitha mundu ucu ndeu yani
ungikutiwa no mwendo wake kana kana kake ungiokutanisya nthini wa mitwano angikwitha matena ilovia kina cho kitona kuchangia hata uima wa kiliko wa mundu yu mikalile ya misi ni yenda ukethia mundu ni mekala undu balite na mundu wake lakini ila balipika bandu bethia be divorce kana separation isu no yete mesile maingi kana depression undu ithio ndetacha for example ila tatwa naite nda mutano itu we work out lakini withia undu enda atigo so withia one partner ni watati undu to na withia what give mutano so withia ni walumala ila matiana no akwa ni thino so mesile maingi ngina agetwa viki ya bandu ba ona faibata wake wae kada thani no yo itu ita wa depression still ona uyani with some bosses demand a lot of allergies yani wenda wike uya mwingi muno nikutukie na ndothio mwando enda alivu so with ya wakwa ni that depression kwithote na mbesa ninde jiwo kawethia ndwe mbesa na visi nono endeka ngwazi azikogozi endeka ciana cia ndo cia party wethiba roba mesila na inge bano yacia ai kwa kanye ne kune asante na inde museisia twina Dr. Michael Mutisia twina yolwa wima wa kiliko na twina ke studio imwe kwa imwe kana live ethan wenda ukolia kule yolwa wima wa kiliko tutumie ku Israeli tukenda imwe itano ambia na ndeto oiti na nuwethi wa ndikunikela ekulio yaku ndakitali mundu no wethi wana thina wa kiliko no yethi awa mwene ndesi mundu no wethi na thina wa kiliko na asia research yacia katika andu nana omwe witu ena thina wa kiliko wendo ena thina wa kiliko na wethia wendo isi na kine ithiete banza nitawa Jolly's widow ene babe na thina lakini wichao ndo isi lakini kindu kimwe from my own experience mundu ena thina wa kiliko tenda ayewe na chao ena thina wa kiliko kwanza mwema na muno ndo yacia ndina ndoka lakini ni mwene kimundu ndena chango kesho mundu zio wa muka kwacha asulula the whole day bayo ndo neka na maybe ana babaloa masio mundu zio wa muka kwacha ndathamba mundu zunzu yake denza the neat ni anti-camped mundu su no one mekalie action ilo quick tinsio nundu uno wingi wa mesilia daktari kwa tutabie yo no qualify kutwika kana wina ndoka kana be classifications okay thia uno mesilia uwe na ndoka kana kindu kino jo kimwe kindu kiti jo kimwe la mundu ena mesilia maingi that is depression with sometimes no become withdrawn kana katinda heweka lakini mundu ena ndoka no become violent no ithi andakwatika na iwo na sibitali andu mayoka mabanitwe na chao na makanda okay the also no kwatikie ni ndoka kana okay the ani wambia ika siko ite normal ta soko yake ko kosanya mathangu kanao ko neglect akeniglet we mwene icio ndoka lakini depression with ya mundu usu kala ye withdraw ni yewe ka my cut some connections ya yeko kuna simu kana ye kana ne simu na yu uwandoka nditona kwasia no wawungi witha wetete kiu kana no depression yasonganga mbeange ndoka no sietwe ni wawungi like yela sitra cerebral malaria kwa ni detemela nene sino yete ndoka ila hormonal imbalance hormones ni sindu ila ituma mwe witu thukoma ono blindness walite ila chainge muno kana cha thea ka mundu waimba ila itawangoita thyroid no kwa that problem kindu kingi no kwate ni ndoka ila wa kwata traumatic brain injury ka tawa kwata maybe stroke kana wakuna chongo ndoka no zikata no sioke asante ni maona ni umeba kana dalili ila tuonoma na science tukamana mundu ena thina wa kiliko ni nacia thina wa kindu chambe wendo mana mundu ena thina wa kiliko
mundu ta yange watondu te yange waju no ebindisi akekala abinditi isu ndalili imwe akambia ikilira wa mwene. Number 2 mundu ucio no wambe onene chao heweka ukethia witsengendi ngania nena nao akinene na weka. Number 3 nacha mundu ni neglectia akaya mothamba ukethia ndeu cia kamayo sindu ile cia mundu wa ile ndo neat ukethia wende kika. Number 4 mundu ucio no withia nde socialize na andu neza na kindu kita anti social behavior ukethia ona mumbane bandu yache ni muweta mundu ucio ndenda na kiongo kiseo. Number 5 ti kwambia kumbika violent akambia osembania na andu angi mosaibanga kana okiwa all of a sudden mundu ona ayo museo aini woye family yake kitendo lakini mona aye chao yo museo kindu chu kindu akilini abinde itie hangi no maweta amakaza ngeka kindu kitelemia dunia wambia wa mundu ngeka kindu kitelemia dunia mana pe kindu kio muthinia na wenda kikesa uko bika ibinda yacho kikaumila no mundu mwene no emane mundu we wa kiongo kitekeseo ndemana unless ayumelele mwene ate pe kindu chokio ndi with in most cases toni tikita kuona ita wa physical side lakini wa mwene ni inacha mundu ina chongo kithuku tenda ayo na chao chongo kithuku so mwene mundu ni bina muno kwimana kana ina chao ina chongo kithuku no lazima saa ingi timone kuunza tane indingania toe bandu bechao pe bandu na yuba twina ciana twina andu mamuika na twina andu ala thika isongangu ndalili no cio isuimwe no manekana kana kena stress kwa kuona maundu asu wa mino weta kana mundu amuika kana dalili cio ka tofauti kwa thika thiki bathukanio. Dalili cio ka tofauti kwa thika thiki bathukanio nundu wa miaka liuta kana kata nanguma kitandani kana kena stress no kambi ya ikata thita regression kakambia uma kitandani kana kethia kayu soma kana soma kana kaka uya kana kakambika withdrawn ile timita antisocial behavior kethia kana very vibrant kana thauka muno kana kuno kako thauka katinda keko 14 neja no atinde evingia nomba the whole day aitinda simoni the whole day mundu su ona mamwito kethia na ndenda o socialize na ndo kana ikat family ties with ndaikala hechao heweka for mundu maima yutaitu mundu su no either akilie kana become violent to the family kana akambio nya muno on excess okethia ona wakwata musala ndo yakindu umya sio wimegombe no ndo itu ina family ni wizo wa ile ta mundu umwe wa ile tayaka wa ile kai wa ile oya kaindo kako ka retire usunda ya wa kwa tradition cia dela na kwa ndo alako because ina songanga evida ina song flat like from 65 years to 70 years mundu usu no with we ekalabi ndeti nangi mayambi ya endo my physical mayambi wa ukethia wambika nundu tasia uima wake liko na uima wamwe sienda na zazi chao siele mundu wina thina wake liko ni laisi muno kwitho uyona uima wake wa mwe muthuku kana uima waku wa mwe wathuka no witha na thina wa chao wake liko so mundu na kwanga no ambi obika withdrawn ukethia ni waika onena ketha ni no mtumia kana o mama no ambi yakala vindetie ukethia wende unena kana ambi okona hewe ka kanangie mayuma ne osiana asante na daktari yo ni chao kila kituma andu ingi masafa mabindetie muno no na no kuigwa kwa kweli ni na thina lakini ndenda uweta nansia ahome muno ni matheneka nondo ahome masia nitakuva kiume na mayenda cia problems na wote tasia ti mandino tenda tinene ayelo ahome mendo yo de ahome lakini aka ni bina muno kwithia mundu muka ukosafa chao heweka ni mashi awithia aya cia ugai ende yo mundu muka mwenzako
ukao maingi ona maisa yowa ona maita vanasya uzaiwa ngania ni nake na weso isi kwa cha weso isi kana wenye iye na kabio na ke musi ila wona kana kena dalili isu we atona kwikata ni kana kae katetheke musi aingi assignment da membi simu nota matukwa ukethio na tainoka withio wandika simuni mama andika simuni no mwemo notice however we so notice kana ka ikenda unenwe neza na no sio muno kwa tamuze yo kosa the initiative ya ukaete hospitali tikakona tikamana thina mo nundu bau nibo ke kwata uiti ola wailite. Asante. Tenda usija sindu ila ichangia mundu kwisa kwitha na thina wa kiliko wingi wa mesilia nenda twambie baya thini wa miele ya kana a childhood trauma kini kitu na utuma mundu either na thina wa kiliko pengine kana kesi ile thina ne thini wa miele yako kana kaetwe connected violence kana othina wa musi no kesa enda na thina wa kiliko miaka yendete niki nundu kwako nika umenya akili na kavinde cha kiu ta kindo kimwe cha yangoni so ithia kana kakwisa ka sindu cia violence ila ciona ni mundu na thina wa kiliko kwako ni normal nundu kona yeko kamenya yeko kila kingi ni kana ka traumatiziwa sometimes ithia itanengano ciana cia tia kwa mayangos na mayande no ithia kana ukenene wanai so ukethia kana wikanene na wikia kathiko kana ithia no nia kindu gitwa bias yatha wikia jana ila ya kuliuminge wikia kanini isi trauma na in future kana ku kesa na taito no kesa inda na problems of mental health. Asante. Na watu likendeni wa mitandao o yuti na mitandao social media ino to no changia na muno kwa muika nundu mumevo ni to no changia kwitha na thina wa kiliko social media matukwane changite muno kwitha na thina wa kiliko niki nundu sindu ila meona in the social media nimeosienda mituki mena kindu kitawa instant gratification wona mundu awie ngwanze yo enda na simu nzeo kana ongali naku ndona walk the talk ya ndona tembea kama na ball ticket so yenda uikwata ni depression ya asia ngania tasoma imwe naye nangali hai ni mutie so uikwata kana ngania tasoma imwe na enda family matoma kila mundu ndana evinda yake so with social media nundu every simu ite kwete situmete the world in the global village kitu maana kila kiende yundo tisia iwe na television nini so with ya muikane nundu wa kwenda kwikala mama chite na mekela yo mekwatwa ni thina wa depression tene na tene wethe andu kasi kwata andu alako lakini ju ono kathiba hospitali ndogoma wethe amuika nimo mena chondela mena chondo ila do asante na yo pressure ya uyani kana stress ya masomo no ichangie kwitha na thina wa kiliko kambi na pressure ya uyani sometimes ni no ikwata thina wa kiliko niki nundu perhaps boss yako ndawa achieve certain targets watatona atondu kyo mwone maisha ndo mendete so wike kindu ukethia andu vikia na kenda ndwika no vuta so hiyo inaleta a lot of anxiety depression na with you do perform so what happens with iwa enda okay kana in terms of education especially university nene at CVC nene kienesa CVC wo beta my nenga wa rank however in the university with there are a lot of demands inondo university with there we mondo muima so ni lazima take the course we score the 50% and you want score the 50% we nengo receipt na wa nengo receipt wa baloka ingo yewa kwera so with the men so siana ikwata in depression na some many of them are even dropping making my university ondo akatia
nondo university pewe ya mwingi with ya witindo somende saa sionde so wa mo soma muti ya ndwe kata ndwe beta na wa mo beta no enoka ndo songa. Asante. Tunai na COVID-19 na yu tuende nonene ya yoloa Ebola ando inge measia kana mental health kana ando inge makwatiwe ando ala inge yu pana kusiwa percentage nene then also no kie kumela twa kwatie COVID-19 yo niguo naniki kiucha tumie utalo wongeleka COVID-19 okie undisrupt our lifestyle na no likana te kala misi te yaenda kumala so ando inge makwatiwe ni anxiety and also depression niki nondo kendo chambe maise mawea na wewe ya maimbesa na tio kenda we na family tio se family ndi simbe mbesa yes so wewe ya makwatwa ni that problem ya mental disorder na makwatwa mental disorder wewe ya maisha ni man neglect their family whether even today with their family mwiende kuma 2019 covid yoka nondo economic pressure yatie separation whether you can no ania pesa isia kara siatilika kenda na uyani watilika kana academy akamya academy wakata family school so whether maisha ya nimeeta na kumebinda juu ando nende yuma ende yo recover from that trauma ya 2019 nondo wa covid oyu Ebola yikuo mboya yito ni ndikese ubika ba Kenya lakini nata tutona kwikanika no kethia impact yesu ya IT covid ya IT ya mental health tina kuneka ingi ni Ebola kithemba kiu tutona kwiyomba ni hata psychologically Ebola tinze joiso Ebola wambia kuwa kila bandu na juu tona yombania na prevention is better than cure there's how na you could prevent Ebola ni with the data prevent it from the source ondo tena iwe no hivi ati you move in other areas ite tonga automatically nevertheless kila kiseo ni tika la yombaniti tika mana anytime skindo no keke galata COVID-19 no they were mentally prepared with the base of what initial ya anxiety na depression ya with ni waisewe hiyo kala yombaniti okamana omunde one no tewe mwidi ndio yani ikala musi with alternative ya kindo kingi kikila wikala yombaniti no kitaye ni choka. Asante. The no wonde wambe ya auto stress na indi mesili ya maesa kwingi bana umundi na kwina maomo asuma kime kalile na mondwange maingi nara rutona ku control stress ni kanandi kesa ototwa gina depression stress ni kindu kimwe ta ile to control stress na bi pai mundu takwatwa stress ni no tase ni kuyaniwa ukethia ni wea ni wa ni kila sometimes tukwatwa ni stress ni tenda sindo tutavikia especially atukwaji ku apps ya mikobo withia wenda ukoba weke kindu uta afford so ailo tila okamana ni kakiki yani omundi number 2 wailo mana stress nundu ni eta wo wailo avoid stress as much as possible ukethia bai kindu kituma kionenga mesili yasu mavithiodi kwi mesili ya maingi vala wetwa depression ukethia wekala wichao wi mwiania number 3 wesaindo wina wesaiwetwa kwatwa ni ka stress koka na owa physical like hypertension diabetes na ndio kunena wewe kana usioko kwa hospitali ukethia no seek counseling service ndoke kale wisowa asante ni weta counseling la mundu wabika yusi vitali yu na wingi wa mesilia counseling idha ili hata na dawe therapy wa therapy nyao ila woka sipitali andangano zito taina stress no depression no tuma kwi counselor nikenda we mwene
tabani ni chao. Actually in counseling when we man there are solution. The counselor ndao tabasia ondo usolve mathina maku. Niwe mwene ukola waile wona the no winago waile wabakamata. Okaweta. Nikenda we counselor withi no kia bina teto ila chao. Siaku withi akongaidi ondo wailite. So nuika wa psychotherapy na itu dekawa muthenya mwe kathela aile kwa i continuous kinoke zaigwa ni waumela. Na yoni lazima mundu wanengwe ndawa kana counseling na therapy su no imotethesia na karikava yu mundu wina depression atetheka muno anengwa psychotherapy na inengwa ndawa isu cia psychiatric disorders akanengwa ndawa kethia niwe kata ni overcome that challenge. Psychotherapy ndisoto koma saingiri thoka lakini indawa ni bikabandu ikatapio ikaolwa ukethia mundu we wavoa lakini nidi we kusaiya kwa kliniki kana kanengwa indawa kethia anywa for period of 1 year. Asante. Na ndiye museisia ethawe ne kuli wetu enda kuiwe kuli yaku tutumie kwisila ile tukenda imwe itano ni na daktari bai mwe kwa imwe na nukwithe watona kusungie kuli yaku yolwa uima wa kiliko ambia na ndito uiti na netwithi watu isoma ikulio yaku na tuivikia na ukusungia mundu wina thina wa kiliko yo andu mamusi ya nyanya matona umutetheisia ata thini wa kurikava. Mundu wina thina wa kiliko tasa kindu chambe ndemba aezi kana na thina na yu andu mamusima ilito munenga support ila ya ilite itawa family social support mailito mwa ukumunene anai mailo muthuthia na ndeto cia kwaka na kenda sile na financial breakdown okethia no mekata no mass mu support mundu bailita na maibo yo bamwe boya nonzeo na kethai batonyaka withe ma mutethecia kuthi cibitali na nengwa support ya family ukasisi andu aingi mendwa na ciongo thuku tio ndema koma mental unit ni mekala in a family setup na itunundu they belong to us tika twika ithio ndere twawe kwa psychiatric unit tuzwaki lakini yu andwa mena mental problem maile kala na itu musi na ti kala ti mamonitite na ti manenga support ila elite ti kumwa criticize. Asante. Ni waweta yolo wa mboya na ndo ingela maundu moma byo ni makothete kulika mboyani tutona ubulanya ta mboya na kusik professional counseling nika no kethia ito ikwatania bamwe na cia tethecia mundu kurikava. Hivi ni kolia sio hiyo with ya ndo ingi especially watu wana Biblia with ya Yesu asome pole ando mena ndo kama kekata makaboa lakini umundi ando ma religion ti kanisa na professionalism the counselors and also the psychiatrists maile to kitana maile kwata na bamwe ukethia ni mathethe cha mundu na chongo kithuku kubwa mtu anakwata nata for example utacha no tolikileko chomboya sisi okani ni sako mwatoleka ko wailo katika boya imwe lakini anda sibitalo wekata owekewe chuma owekewe sango na ciondoka igao wa kwataka ni chongo kitekeseo wailo oko boya wa lakini withia no wathi sibitali panengo ndawa ila chailite withie ni waboa kwa utisa cionthe tima imo imwe ni maesilia maingi bie na mundu etha na thina acha iboya tumutwae bala be mutaalamu ni kana musisie acha lwandilikania kindu kingi about ndoka undu withia ko kwitu teacia sita myths and misconception ukethia teacia mundu ucio ni muoe mundu ucio acie cindu ciene kingi chao taracia teacia ita gilile ngati mundu ucio waumaniwe ucio waumaniwe sawa withia no mesilia sita myths and misconception sisi agwo
na saingi teima twa ikanisani kutwa ikanisani no kuseo kuboya mundu ina chongo kitekeseo lakini tenda scientific proof kendo kitona evidence ukethia no tone ka loti oitikata still ando ingi mena ya zongo thuku no makwa kwa mundu mwe oitha ande utetheka nondo thia mukatabu sindu itesio na nyeno ni karenji mundu wona katone totena chongo kiseo akaetwa sibitali akatetheke abo oibothewa pengine mabinda maingi ni tukothete andwala pengine mundu wetu ese no nyusa kana no isa osindu ndoku na imo yegwa kana no suizu ni ndoka cia kwikwatithia isu ndoka cia bangi ni ndoka cia ki ni metha andu acu masilila ukethia no thina mena guo lakini ithita society tika umasilila no ndu akwitha pengine wa mwithia kwete soba kana wegwa aitwe kana nyusa bangi kana no tumea ndawa cia kulevya pengine metha maya ndo tethio no yethia ithi bandu ba matethia tikita kuma silila kila kikane ithita society nundu tethise nitisilila andu acu muno nundu wona for example mundu mwisi no nyusa bangi au misia ngwa ate ambe yacia hisu chao ni ndoka ciake na still no nene example zo kota no mona andu matembea mayoza ni mathangu me ate andu acu mayo andu mo so no siota society kenda wina mundu wau omuka mwelesio onesa na paloto no tethekea ni sibitali nikenda withe watetheka na nasi akwa hospitali matukwa itekeo kwata andu ala yang ni memo kwateka ni ukethia muno thokie chongo na perhaps nundwa kutumia sindo isuta kunywa mbaki kunywa bangi kunywa in excessive na kuyamela no ithia mundu ucio yona papa yundu unene yes na we mundu wina mathina ma kiliko no aboebio na thina ucio uithela na icio kia mathayo wake wa kawaida mundu na thina kiliko no aboe actually one of the myths misconception kana stigma ni ndoka iboa lakini ndoka no ikata no itwe na iboa aboa hata mundu anengwa ndawa sibitali akanyusa consistently undu bailite no kuboa Asante. Museisi yetu endawisia ikule yaku masama itu mangi othela tutumie kwisulaini tutukenda imwe itano ambia na neto uiti ethawe ne kulo yo ntheyo konia wima wa kiliko na ndakitali no kwithwa aisungia ikulyo yaku bia no mona kana wowo wa kiliko ni personal weakness yo niguo kana okela mundu wothe no ese kwiyithila ena thina wa kiliko asante thina wa kiliko ti personal weakness kana ti weti hata kwa kigamba ti unyivu kana kwethore na thina ti wonzu na mundu wothe no akwatwa thina wa kiliko mundu wothe na ti andu aimo memoka ona ciana ona andu mamoika no makwatwa thina wa kiliko na ti ati ni thina wa body weakness indwa autoimmune akilini pesi ndo ciende na ukonga nabu ukesa ithia akili yaku ndi bikamu ndi ndai normal no ithia wambia ikasindo ilaita ilite asante ape mundu no asie uno kulia mundu no aitwe akaeka kunena eweka laba ni musioka wa Ikanga volleyball mundu no aiteka akaeka onena eweka atono itikata no ka sibitali tika mana level yake ya uwo wake wa kiliko oye nena yewe kanike ni basile maingi bie ibe ongi bawo no kulia mundu kunena yewe ka thina withamo nansia mundu kunena yewe ka tambie na stress na tama stress tadi anxiety na indi tadi depression so ilo ambia unena wewe ka kana ukewia withia wewe andu maikwita maitu makwite no kethe no kwita kana ukegwa akamunungo ka kitungu katevo kwimba wena uwa chao
wa kiliko so no sio kenda be mundu wisiane nae weka ukethia ni mwamwete ta sibitali tamona na tamuthima tamana ni wauwe winaguo nundu no kwenda ate na thina kiliko yo na ungila ta wa hormones ta sukari ta thyroid ta thina wa atini wa akili kwa mundu no newe kati lazima uketha ne thina wa akili tithi no kwenda tithi na wa kiliko yo na thina onge Asanti. Na hii ndiye na utunenga ya makulio maku ni kana tuminukililie wanakauma sama ito niona maendeye na kuthela. Daktari ni utumani wevoto na kunenga kwa mundu oyu wende na kuna maani thina wa kiliko. Mundu wonde wende na kuna maana thina wa kiliko. Ndono mwia no atetheke. Na ndakese kwithika uthuku. Ama ne utiethe wake we bakubi na no sio mundu akathi hospitali akethielesya we mwena akasia we eigua atemwe yani nikenda atethekebo usugo tumani ndo munenga mundu no thia andu mabinde isi yako ya musi ndia cia omeithi acia nitakuva kiume kethe ona ndutavia mukau ndutavia your brother ave kindu gikusumbua na we weka wisacia no ni thina so ndukethike nai utethio waku ibakuvi na no sioka ukoseta ndio uka hospitali tika kuona ukethia kana ukathi hospitali la ibakuvi no utethekebo Asanti. Na kwa andu mamusi ala mena mundu tosu no na maani thina wa kiliko utono matabiata penta ave vina muno nasia mundu ena thina wa kiliko kwiwa ena thina wa kiliko mayitikira so yuta andu mamusi no masisia nundu te acha aba invitite munana akathengeane na mundu la bakubi akamwe mbroi kauni ona uyosanya mathangu toiva kindu kithuku ukethia ni megwa na nundu withia and sometimes matani to be violent no so ukethia nima mosa atua lakini aso become violent withia wambiwa mabwa mamukwate mamwete sibitali Santi kwa uwasya kila mundu ekala isisya munana kila mundu ekala isisya munana nundu nasya katika ando nana omwe witu na nambe isya na kwita la nyeroba ani munja isi omwe witu ena kileko kitekeseo Asanti ndikana tuminukililie kwa musya isya kwa mundu takwa ni steps sieba matambia mebala twalite kuosa nikano kethia uima wito wa kiliko ni waethi wa wisawa several steps tried to take ta hivi kindu chambe ta ile imana tesila chao ila te thioka ila wewe kawa wisila cheke number 2 ta ile avoid sindo ila ituma ito za kiliko ta kunywa skala kunywa mvangi kunywa in excessively number 3 ta ile avoid also sindo ila chituma kiliko kito kinda kitekwe ni ta stress stress na anxiety no imana kenda wina anxiety no overcome that then kila kingi ni wesaigwa ta wina kathina ka kiliko nacho tethi wewe kuvindu kethike nai ukasibitali tikone Asanti. Na mukwa aume amwe bathatu ni kunena na aume nondu wa wima wa kiliko cho aume mekata nondu watu ya thina wo monene ni kuvindisya mathina aume ala mumzia isi ndukavindisye thina utethio wewe bakuvi tukasinye ta mundu ume nikwa ni unji tavio munana nini si aume tukoma na kundu kwingi wasi ni wenye demu yani usichondo utetheka ndukakema yo thekea na ndukakiema ya cia wi monzu itambela wosa ya kwesya nyingi ndo tethio witha wose tambia nene muno na weze wa bini wewe weka ukasibitali tikone Asanti Daktari Michael Mutesia kuma level 5 masaku nundu ukaana kututhuthia yulu wa kukitana na thina wa kiliko na indi ni kwatie kana ni wewa mundu endo kuona akuona ba mundu endo mbona sibitali no uke Machakos level 5 nipoto no mbona nesa nundu evo ndukuma
Asanti. Na hindi hospitali witu wa level 5 na hospitali alangi kauntini ya Masako ni mailie kwikithe kana ima unenga witu la wailite wa thikitui makueni na ko withi watawu kwa undu kana mae etha wina noiwa mesilia ni maingi vie nena na mundu na kuwe ikalosi itie mundu longi waku wa musi kana munana waku kwikithia kana ndane saitha emubiniye ni mesilia na yesa kuumia owe wiobo na hindi namo aume ni wewe andu kabindisia maundu manda mundu utabiane thaba imundu utabiana noiwa maundu imaendete nai manda mundu wa kwika counseling ni kana withie ni wanena naku na yutethesia nyeni tawa Robert Mutukoni utungia muvyano undu wa kwithiwa watambania naito thini wa kilungu cha uiti twithiana ingi thini wa kilungu cha uiti wa kwambelilia ukite ethi wawe wauenda tunenanisie tutumia utomani waku kwisila ili tukenda imwe itano wambie na ndeto uiti na ningwithiwa ndikunikela utomani waku tiwanesa.